me say wo fie furniture no office furniture ni nyina eye papa go pe na betimi amaw enie ma papa efe bedofo me pa cho me sro Jeffas mixture chese me no se eduro we wo ho me sesen ka me nsu eduro we ya in fact enka me ankasa de eno nti me se me seconds bia eduro we ese bisi me ho ese bi wo me fie ese bisi me maame no nyina ho Jeffas mixture bedofo ene Ghana ye dene Ghana yeshe sikasem ho ayedene ene wuti ya wo ya fun kura bubom a na wo ya mahyew esanse wo bekwei bedofo yi wo ka de drakora wo betua kakransa eno nti mepa cho entena se o e ma yare no enye wo moso entena se e ma yare no enwo so mepa cho eye Jeffas mixture ebetu yare dom ni nyina ase ama hepatitis B no a etete wo no wo hunahura wo no mepa cho na adurani malaria no mepa cho waje waboso ana sese wo ko plus kra mepa cho wadurani eye Jeffas mixture typhoid unim sa typhoid die paayi na malaria no so de ko plus die na chese de wo ko mepa cho typhoid wadura eye Jeffas mixture mepa cho tutu America akogibi me se pharmacy shop bi ana se herbal pharmacy shop bi ya mepa cho kona koje wo die wanu mato na wuntumi ndidi a mepacho waye mra mepacho ase uye nya malaria ase wo feel feverish wo feel honam nye mepacho wadurani eye Jeffas mixture tutu America na koje wodie wo be ma waye mra wo mpem a wuntumi mu adwuma ye ya wo be sori a no wode wanim aye fom mepacho mesro obi ti se Nayas se me won se oba so no kama uhia me no wantumi ammo adwuma ye e wo mpa so a me pa cho me no me mfa won hye da nje hwesa because e ho hia e no kra de em say 80% 80 me pa cho be sere wo be kokwan so a me pa cho fa bi na mene me pa cho na ho sisi wo so ansana wakwakohie oba no Misro eye Jeffas P capsules pe ene betimi edi wasem edi amaw onyankopon wo hraw pa anom de a ego mini hu a ekoyo eye angel beverages angel drinks me pacho flavor opening na ebi e wo hono pacho dodo bia o pair to bia no me se fa number na e da screen nanim no me se o person na yas me akasa me deliver e de brewa me bia o bia me de bebro me pacho bible sense enya adwuma no endidi eno titutu America na koje odie me pacho I saso na angel energy drink se okoba no waye mre mpam ana waye mra me pacho no kakra bi eno ano no na honam ensisi ho so adonko next level eno so na e mane mema nyina age atsum don't hear me telling me. Oh, me say. Just and then no me ankasa no ho. Se me ye kama na me ye desana, me basana, and no one say yen konko na me nya Jeffas ne kakra no no mo a. Ene na chese no kwa na e ko me ba cho. E cute cat palo. Cutie. Waso wa beka junction no. So me pa cho o baba ya pese osu adwuma. Me pa cho o pese otu kan pese osu ansa no adwuma. Etire ye chese enwi bia riga horo bia. Me pa cho for any chim e wo cute cat palo. O ye wedding, o ye engagement program bia horo bia. Me pa cho abrochire baby anso ba be ya ma. Cute cat palo. For number ne sisia. Me pa cho material fefefe me African printing. E ne chese mi gina ho no mo a. Enka de be tonko ofo so. Asheme eno nti na director said David Nayas me pacho tenetena se na twitwi break in fact ya shada asnatch me ankasa eye na wo max fashion ai ene ma yede what you say I fresh me say ma yede me pacho ai na wo max fashion and adwudwa me say was snatch me yemo no and I just was sumeto no so akogu baabi and odi body ni so akogu baabi me patcho entire papa feed opo bia pamama wa na wo mas fashion wo madina sanso and needles on point wono so snatch me dia and na kire say mema no cars no wo di bubom sa me patcho no so Wesley gone me patcho kwajo shoes so say empaboa papa feed die eye dance ma enso me road ni so hono mo a me rofo e me nsa emre yo ho
Amincha me hombra na me badia enne no eye more levels na kaise menim no so de eye just love beauty palo says me ma we akọ wate o papa frim ato ye nyina be kwa akogyaw yankopon won hira wo ene odo sonko a wado me till now beautiful yitwa me ho asan abasisia Atadwe eneya sidenne bedofo sebanu ufie nkonya papa paade a mitrema furniture papa paade a eye papa go furniture pe ene betimi ama nkonya papa edimu na efe na hoodini wom etitirufu wo Ghana promo hani abrochire be bia de eye papa go furniture pe ena ya chi atum delivery baby a ekobia free afa yegusi ye sales ndendende ye womu a ekosi next year January baby a wo bia no papa go furniture e wo ho edema papa go furniture any challenger no challenger papa go furniture enkonya papa papi. Hello, your friend is of Mamina and Hayford. Me yen century, Messiah actress, and then you ma who do pee and na me juma dainty. Ma po me den hu hia me papa na se bad ma po me den hu dia and one Jifax mixture. Bonje Jifax mixture nti mitimi gina pabo atenten so just say Jifax mama your best simu ankasa me nia be ma ebema wusu wa ye be mama pa senti ameji Jifax mixture tumpre kopani say eduro no ho te ye dia fa abefu nimdie kwan so eni fidie wonwosuom na ye ne frinchem kroje ye no nti ma ye resade enu wane Jifax mixture na momitie enye ma penfo oba a o ma akwala nofo ana akwala a onyanya emfie dumienu FDA ahwehwe sa edwadie nkrato yi mu agye atum se eye Jifax mixture pa pa pa. Oh, beautiful. Experiences in life with Jumedia. When you could see me patrol, say whoop a body creamer, a bema was skin no, aye golden, a glue, aye obasima, just say, now why ye rabba, me patrol, a diamond cosmetics, diamond cosmetics, me patrol, oh, contact diamond cosmetics. Me patrol ba wo say chia ye tuntum wani ma ye na nso oben me patrol misro wrinkles no age waboso baby a wo bia no bomodia na contact diamond no ma unku papa o ma oyo papa o ma samana papa na fedware wate na Christmas na ebe erofwe yen semri mama yenkoi yenkoma ye guest no akwaba na yemfa enhyehyɛ so enhia enkoma me mama Mama Doris na me a me be di dwumadi mu gina me din no ho say ye the international aka ho ti me pacho so hu mi okroma from me international Nayas 1 international me pacho wo dey say Nayas no kro wentimi amwa wo dey hu mi house international na ma pagya me nsa na che say ma je me samba ma je me tu me pacho mo ma ye nto aso ebusia for ma mu nyina akwa aba o Yeah. Nana, Mami, people trouble call dear. because I won. Nana, I wore a boko, sir. I won your boko. Remember, I blow. I didn't see Ye producer. her. Now, you are not yet the two house and the Kofade boko. Okay. Wow. It's a way boko. Wow. And that's not see, mammy. Not just say,
na ye hu na kasa de we guy you when you ati too much na aboy na ne man de hu ni o asesi ada ko barbering shop a check akra there be ko na me pese be ke asha da ho esa na di na maria na oh there be me cry me pay mario I know open from 60 going me wo me be yen kai age of I'm at 50 okay it's open 45 and 50 going 45 50 why mature oh okay na wo hu pani bia anaso bia mami bia wani na adwen off of that oh adwen there and for say be 100 we adwen wo for okay anything na yeah they wo so papa ni me dam to a okay oh okay so okay e na me papa ai papa Thomas me sunsun sofo me spiritual father papa bibia obia pia encha kese nkoma one so family ene asori magina shoddy baby Odo bibia bako die na me adon was lady that is no ho fe na hu so dwine hu TikTok na kire se ne tui wasum dambales wasum agu baabi eh uju hu otubo me di wana mo echi o Emilia bo be sa asem ba ye nya abotre ye ntwetwe break aja na o kira me wa brabo ni munti utu ya sa pepe no watiem ye bibia bako na me de acha me pa chan dachi amen dachi dachi just say material stories so many stories just say around me hunda I'm glad they send me new eshia and I answer kadachi e wo fia ase o say so ni be share na brabo experience dachi obi ahoye ebusuafo ni nyina ahoye obi a ye den se ebo obi a ahoye den se ebo no wo sa pepepe dachi ye kwanya dachi ya branti bia Messi so kolego no okay na me no my hustle baby different my hustle ko we bitifin bombe empire so hwehwe ni nyina ni namu hwehwe ne so ye kuru wo hwehwe ne so kwa side ho no mo a okay me free ho no mo na me ni namu tese me hustle de ko ba me last end ni namu bread me de achire sorry my acapella me ni namu obrade me edu achire me ni namu ajinyami obrade me edu achire Entino me be end up kolego no ho no na abrabo no ankasa ebe start okay e kolego no street so ho no na ye toto no ma ntimi ko school kakra ekoduru kolego no ho no ana me jai okay me jai school no because na me nya obi a metie enim ade wo class okay ntino edu ba bi na o mo sere me okay ne no ma nti ebe ma me jai because na mama and papa more force me say menko because mo so no nya so mo ntimi providing for menko ka me school bi am person me ko bi o mo de me be ko but me hwe se de me mete no ne how a me pass it through answer no masua de na ana me ka tro me say menko bi okay nti ne fit on mana ye na mu an ye de ho ko hye adwuma eye house adwuma eye madam fo bi a me free fee a me pay to on ka say shada kem party dachi coffee ana dachi coffee dachi kufi but we say na mere mbrofo semunti no abrofilize ne kaka na ya kono o papa I don't want me na this edi ni dachi ya ma Samuel Isaac ye friend is saying Julius ne Daniel icha sa odi ne dachi kufi okay me dina e Princeton dachi kufi Prince ana Prince but oya no Princeton dachi kufi okay what you say okay but dachi ne de komedita ana de maame they can't be din ho because me ne close ana those times no baby obeko bia no me ne nam it no hwese de me ye me no ma na ana o so okra udin ye be ma me udin ne me fra o daache o to so sen o ma me firstborn yeah one mother one father okay yeah into no ye for me na me firstborn e me ma me ensa oba ba ko oba na ye last born ye nyina ye okro ma ya okay o ma me no papa nyina wa ha me ma me was of mama and I'm papa ye football coach former Olympics football international ale ebusiafo me pa cho forobi na me prophetess deliver coffee o ma me ye prophetess deliver coffee e wa Ghana ha ya Accra ha ya Blekuma yeah na sorry enti o ye sofo ba me ye sofo ba mission house na mete me pa cho me pa cho oh
O ma me house na mete ye o ma me no papa nyina na ya asofo na na ma me it's my of mama na me pa cho o san mission house ana me san so mission house so ye be ba ho enche ana papa ye football coach o coach outside in Ghana Premier League no ha say enti no ho no mo na me yes me nko school bi me ko share madam fo bi friend Sala na o say me no those time me say me first born me person me depend o me ma me papa so enti no amode o person mo support be duru ba bi no mete me ho enti no me tena akwalego no omo no e wa ablekuma na me so mo akwalego na me hustle ama me ame ho but na me nya ni easy sans me close friend na friend Sala no ono na ode me kosua athouse adwuma e wo ne bra ho no mo tua ma me ana ode me kosua adwuma nti emi no nyina na esua adwuma no nti didi mu ana me beyi me ho me beyi me ho no na afi de me start say me je me ame contract me nya adwuma na makoye ene adwuma bia say a single room o den o me koye na me didi mu ana me de kwaje contract wo osofo peni bi o Ghana ha no mo say osofo kese ye pa na na sorry wa bruchire ne no ma osofo kese bi o Ghana ha na sorry o aha na sorry wa ha any outside okay osofo the friend saying oh ni din there won say because of issue ni ntino mintimi mbo ni din because they mintimi issue bi o they mintimi mbo ni din ni say me nyanyame ntimi nim ekwan e fa so a issue ni see here ntine bi akobo ni din obi wo obefin say osofo na akoye bibi boni ana na opeso de me ye bibi ebi nso na ye me amakwan hia me hia what you say yeah ntino me koye adwuma na ma osofo no na me ye adwuma me na me ye adwuma of Flaster House me je contract wo no mo as Tyler na baby a o je contract no o first contract no na wo o say Flaster House okay a man bi ana de me call e friend no Uncle Sam Uncle Sam ntino na that time I think say MPP ni ana say na Uncle Atana was in NDC NDC time ntino de me call ye no na say president na Uncle Atana move ba dan bi wo ho no mo si is a president net na ho no mo internet so movie ko sa dan ni mo na China for ne be ye adwuma house ni bi nye tutu into Uncle Sam no so ye me boss aya obo ame kakra kakra into no de contract ne ye den e ma me say me nye into ho no mo na me ye contract no me wie ye no ana me di share asofo no e wo ho no mo ana no so se sa de me be na adwuma ma no Edina je say uchi asofo no uchi ma uchi asofo no e Jubilee House ho no mo minim de obeye ho ma na share bia nyu bia na betimi aka ni tree din anano na ne brofo kase din no ba Jubilee House na Jubilee House na go vota in okay into no share me ho ana no nso introduce because adwuma na yesa na te obi be hu no obi nso introduce udi wa ma obi na adwuma no ko wenim ye into no share me no nso de me o ma me na sorry contract into sorry na puppet say but no also person bubu puppet no na ye no foforo ba me nso no say me ye expert in tiles pe but because of more ideas into me hu so okay on for contract na ma me bubu puppet no na ma draw ma sketch how I be ye puppet no na ya ye bibia foforo na de contract na ma me nti ya wie ya beto ho tiles ni bibia na ka tiles ba ko say me de she but that tiles no step bi wo puppet ni nchen say no ye mbubu no no be a one co school no we dey na wutimi hu so be nya sa ideas no betimi aye ano so me so ma chade no okay me so ma chade no mete ya no no eno ma bibra ma yo ma bra ba mu nyina no me ni mo hwe but me ye okay what you say but school of education or level of education no very bad very bad because me no be a class 3 and a class 4 and a class 5 okay na me class 6 and uja here ana ya de me back class 2 back because my born too much now class 6 ya de me back class 2 but set record the whole world class 2 okay you to was I set record me record na bi see that yeah into no me bubu ya na me record me bi see that because we so for ba ahante enko ana sata grandpapa so sanso ye teacher o school mo so or a government teacher into me dey na my born too much so for ba we a guy yeah sure what's the mission house when you ate we a guy that time was so na wo papa they teacher wo school ho no and also na we a guy or classes it's me repeat wa ya for ma class 3 class 4 class 2 you go class 2 sure ento aso into no ya de me ba no no pa na ejuma no mo no yeah into me started say me ejuma na ka steps no say old steps into me beto puppet no we no ba me hu say kala bi wo ho no mo say me use wo steps no ho a emboa
The mechanic here say, "Oh, see, I told new tiles or puppet no." And an old step ni being so bang puppet no. It I wanted to remove sir and change her no na mention new one ni be. And I saw for one so that be mean no. But later na yewi and who say I fedo don't na say me two back on ho no. I'm a new one ni be sure na match na nya fine. Into your machine be electric machine. Or no bon say Prombes for ni omo we wedding we ni neta use super yeah. Omo use a grinding machine. Omo de file that dey no normal. Ono bi ana me use edi twa dade no. Me di twa 1000 no. Na ma 2000 na de for fryer den. Ahye. Okay. Me saw machine ono ano no. Me nim DC ye. Me nim say machine na copying bibio. Se me ana den o. Se den me nim pa na machine be share me minimum straight. Into no machine so na nya machine a attack wa wo be wo. Meba. O se wo ye den wo ni ba wo machine yeah me ni ba me ho so. Machine na wo di be to 2000. Me di 5000 a cheso 1000 e no. Hu ya ne se Na machine. abehye me minimum blade ne so. Diamond blade kese. What you say? Na abehye me minimum. Okay. Won se mark no. Mark na da me minimum wa ha no. Jesus. Yeah. Eba so peja ko ni na yenhwe. Machine no na etimi aye wo minimum sa. Machine na etimi aye me minimum sa. Ene se wo wie ye. Me wie ye. Yento aso. Me wie ye. Ntino sa no. Me yamo hye me. Timi to machine ba machine na attack nipa. Se auto machine na se ya plug ya. Baby a wo move ya machine be do achi. Because machine na vibrate ano de inte to form a gidigidi. Into machine IS spirit into who ni mo abefin say bia obi sunsun bi na control ba sa na machine normally no sa na tie into machine no yes sa no won say moja na etwa me moja na egu from na pa me okay ana me to from the time machine rush dey ba me so pe no gidigidi na me na ye den etu machine no into edru me nchen na edum nke be twa me na nyina egu asa aka ho into ho no mo sa na me dey call off. Wow. They call off cry wa sorry them on so nya sorry dey hosu asori wo hin fapoti ewo ablekuma olibu area mu ho. Oh okay. Wo ablekuma olibu area mu ho asori kese hosun ti no untimi enya hwe na me nkwan so na me wa asori dem ho obi animi ni ho because omo a me ma na me no mo ye adwuma na me so omo nko different side because adwuma na ye ketekete bi na me nto omo wo site ho no mo nti me be call off kra but me call off no ade a me hu ye no eye me krofo a omo wu omo ni wi ase bi. Wow. As ankrofo no mo free mu no mo wuwu no so na ankrofo a maboa wo mo na guy bi ne me kasa won sa won but me hu ni da but e wo mu a peko TV station ti me bo me number to air ankrofo wo fa enti sa guy no e wo mu ofre me no wa bi sa misika na ma send ama no obi sa me na me obi na ma send ama no enti no one day no ka chem so me krampo me send ni sika but onya den onim no okay enti no o send ni picture ama me no send ama me. But that mean being so circle connection overhead na say normally no ho overhead na say na ye wo me because that time no na me ma men papa ho no mo hozo to ho no mo te ana mo shia wo ye wo ye chem woto overhead na say connection overhead ho na me TP ye ansa na ye rush me de me akọ Kolebo hospital dia me cannot ya say enti me birthday bia no me ko no aduane a mo me mu no aduane na yakọ chiche e wo ho no mo enti no one day na me diko hu sa bodam ni oba okay one ne ba but me dwen say bia onya bodam ni bia ho kire ana aye ne sa but hu na ne ho aye finti za bodam ni pepepe enti bodam ni no so no me ye say anytime bia me fa connection overhead wo bia me kwa command iska se me crazy kan ko ade a enti normally no abeda ne me hu nipa enti me duro bia me command bibi ye den ato ne ho enti no time na we ni twa me na me call off na me hu hwe no sa time na me hu enoma white enkrofo a me hu omo asori dem instant ne ye de o won san wo no okay any bodam ni na e mani sika no any me close friend a wonya accident wo ban yard ka fa niti so Jesus na all be wu no na wanyem girl bi inti girl no enyem ana me gye akwala no ene ne ba ni nyina na me di ne kofi na momi mo hwe na obewo ye inti akwala ni kra ne to momi afi me bodam ni no da bi ono so ye obi foforo bodam ni na de ono no ho no say ono no me ye no fine ba ono no te ho no na me close friend ankasa a friend fire o ye DJ okay ono so anya accident ono so anya accident e wudi da afri mu okay but obe wu no na wanye mo obi nti me gye akwala no eboa no ne oba ne nyina no time a on wo ye okay ana ye hwe no ma ne wo ye
Into the sancrophone me and son me nya issue no was sorry them one. Sancrophone me and son na me yede. Me hu womo. Oh. As they make an answer. As a bodam ni so hu ni bi. Me hu bodam ni hu do once someone na was sending the picture mama no. Ana me hu madam for ne so. But bodam ni no. Me ntimi confirm say we wu because me nim. Okay. Do once someone so me ntimi confirm say we wu because me nim. But madam for ne there me nim say into so far as me hu madam for na me hu omo na tell say they are no more that 3 sets na akwala ni na omo ni obi into omo na ekoye to say meeting omo kasa with other different people and minimum wo ba bia ana omo patch o ma me. Wow. Ana omo patch o ma. Ti ususu se pa na apache ono mo pa ma wo no. Eno na save wo no. On save me. Ne sai huntia. Tinti America so ne save me ne say instant no mentimi hu bia. Omo na me hu omo asa omo ye meeting. Omo dina ho no mo a they are having meeting. Asem ne say ye ne sorry kasa. They are having meeting. In the meeting now omo ye no. Any the way a madam for no so bo me dey yo ye dey cool and I say yo bro I dey cool. And I catch so omboa me. And ono osre me. Because normally ni time won free me sebe e din kwasa asem pa rough ni no ma ye. Enti no ase ono no wa fa bibia agro so. But minim so ono omo no mo fight ma me. Ansa na omo pam me waka kire me so go. What I say ko ansa na mani bete back. Time asem ni see Efa hospital and ye do call Asofa hospital. Asofa hospital. Asofa hospital. Asem ya okay isi abreben. Well, I think say 5 years ago. 2020. 2020. Yeah. Okay, 5 years ago. Yeah, 5 years ago. You see, na check, but you rushing me to call hospital no. Me ankasa no time I to ho no na many tea and na me da moja still. What you say? But me free if you aba no. Okay. The director me pacho ubetimi a show ni minimum no yes no. Okay. Okay. Me free fi aba na mo me mo ya sorry. Okay. E wo fie. Enipa bia se u pia ko ba bia. Ida so woni nipa no issue anaso woni ni issue e se utimi kra. Se de be ya asam to a ye hu wa chiri kwan be ye den abehwehwe man kra wo fie. Se me ko adwuma. Okay. Just mo ya sorry na me so sorry no me yo bi a me ntan kwa sorry sata mo me ma me pressure. Okay. Se me wo fie a enta me mo ya sorry me peso nka bibi ye me no mo be hu. Ba so lucky no we da mo jamu ho no na me ma me hu so ho frɛ me. And I wanted to pick the call na me can tell and say na to me. Okay. Na me nya sure mposi metimi akasa. But me ma me munu so na me hu say metimi ayeden. Asori ananti. Ana me akasa me rush me hu pia bontin. Me pia bontin obi aso omboa me. Because say the cat ne tie na say the moja etumi no. Normally no nipa bia intimi so mu because uko wuda ne nsem a another problem. The moja ndi enche beto so am uko wuda ne nsem another problem. Okay. Uma me ye odifo. Anasa me kasa sofo maame nyame de nsa ka no role ben na o play ewo asori ho we kwa leader anasa we osha anasa bia we prayer or ana bibi me nye mu bia because bia enka we mu bia nka atorenche ma 2 wi se akosipa na sa koto wo sofo kasi ana sofo pani dem nyame fie no unji ni se enka ento ohun ye e wa sorry Sunday okay amekwa sorry internet dey to me na ye mframa na boy wow mframa no mpo no wow because ohun ye amobo ho mpaye okay oka kire me so owuo okay edamanim osun sa de no osun the whole day okay ano yi ni chain o shade share me. Wow. Owie na chain ni shame no bisa me say when na di chain ni ma me. Okay. E ba ni say na chain na me say you was sorry one na mo bompa yeso owu asem ni 2 weeks later. Ana e to me no. Enti ni me hu say e yam frama. Wow. And boy. Okay. Daakye nyame onsha shadi. Na mo aba me sisi a. Question ya me baby sawe. E experience. Sure. E mane how. Oh, that be me okay. Experiences in life no ye ka bibia bi. Ye chere bibia bi. Sure. Na de wo hwe yen no. Enya bibia so afiri. Sure. O maame yesofo maame na fache me mama me pacho eni die kwan so a we die me so koto dwem na me bisa empanifo nyina so mo fa nche me wa bone waso ehye asomade akasie mienu na wa bo wuti ni nyesa wa bone nyina etire body o body nyina e normal na ma bo ba ko same wa eno no e kire sei okay ususu se
I mean mentiasie okay. And I will be so top watare show na say ma tare say I say me pese me hu say okay ne ekoso nyina no say mama eye sof maami na nyame afra ni na wodi bi ye nkyerɛkyerɛ ma ye no okay say na mama ene abusuafo no e omfa no me omo nyina role model omo nyina look upon to me wow me nua koto I wo university a friend Jerome omo hwɛ me your friend is na obisa ne say the din this obeka kyerɛ say friend future be din no ana ode ato no so what you say abusua no obi ayi din me ko na mani so wo hye me so mani so wo hye ne so they are proud of me we me ma me tininwi ne me papa tininwi me ni adamfo omo ye madamfo ye me ensa me ma me papa chameleon okay omo ye me namfofo chameleon ye den oye nyomtuni oh okay otonyom me na me the street manager okay ono ana asamoto me a me tu frɛ no me ma me ne papa no mudi na machi nyame nhira chameleon nyame nhira mama ne na abusuafo no so but mama ne watsena se me ntwa wa no meba ho be san to was se okay eda bia pa mama ne watsena se aka kyerɛ se me ba esan se nyame adwuma me ye ana nyame a wafrɛ me na ebia nkofo hwɛ me so esua me agi nkyerɛkyerɛ no ade yɛ sensen wɔ animi obetimi ate afiri hɔ na betimi yɛ afiri na wagya asomade ne ɛhyɛ mama ne watsena se edi san komo na na se abɔ san komo ne da wada ma okay me ankasa no me see so no they are not expecting this okay they are thinking say maybe me say wɔ kwan mu okay because ye 5 ne ye na fofo okay ba ko abodam ya che ba ko so enti no just imagine me baby amaduru no right and mete ya no me you be role model okay and I do music me ya nyumtuni music ya beba ho sesi ya me ya nyumtuni no this is my brand first na me use brand we okay the reason why me use brand we for me to look different but they make cannot hear say and they are really supporting me idea we nyina no maso no me ma me na ebo ma me papa to ye nyina no oso ye no boy pa waso no maso no no boy asomade mienu ni hyem no sof mama mama your friend is saying prophet deliver coffee sweet mommy deliver coffee right mama na echi wotena asese wo ye bema wawo ase bema na wanwo oba na mama etimi achi watena ase na dada te honom ehwew teacher ni professor wachi watena ase say your money bone wasum ma because your brand okay wow mami nkyerɛ wade o ɔmo abrabɔ na ayɛ bɔ no sɛ owo ba na sɛ wankɔyɛ kronfo wankɔyɛ anroba na sɛ ɔwɔ dream bi na ɔpɛ so wa achieve sa dream na sɛ wo bibi afa support no de me kana ɔte ase ɛsɛ sɛ wo support no me no mete ha no mo no nkrɔfo a me support ne adɔyɛ a me yɛ man nkrɔfo no ɛdɔɔso pa ɔno nso yɛyɛ 4 but wo be fie sisi a nkrɔfo more than 10 na gu yɛ so wo fie. And I'm doing my part. This is what I want to do. I really want to do music, and this is my brand. Omone mi akasa, but me choose say this is what I want to do. Enti no, dia me pese me ye no. Omo support enya bone. And nyame somo ne nso no. E wa akomam. Se obe feel say de obe hu ni no wani physical say, e na kire say nipa ne ye nipa bone a e wrong. Enti unsusu se udibie ne se na waye wo ho no. Enti say mama adwuma na say ebre na say say na adwuma because oba sorry na obeto me say mete ho no mo ebe ma obi foforo nso beba be twakra yeah oh okay say na adwuma eti de why ho a wuti yi dachi mama bema superstar mama enkofo nsusu say ana enkofo nka bi nkyere wo da say de why ho a wusi we nyina kyere say wo ye gay wadaroma facha me because before say wo beba no na ye ready ohun sem ana me pa chenche wadaro ma bebem before say o pesa o buy show ni so no already me sem yes and then people are saying that you gay that you gay I mean comments ni be na about social media no e ya na miraho okay yeah se me te ha no obema me street boy me hard guy o me fellow guy is heroes. What did they make and say eti amemra enya ade ameyesa de ameye gay ana say meye bibisa no onyame eni me fie boso munkumi eti umfa be me bia to da nyame mpangu enti na meyesa okay me am preaching good e man crofo crofo look up on to me no I didn't na meyesa I didn't na I avoid myself into bibisa obi the $10,000
dollars aba se ne wa ye ho no so abrochi for ndodo na first meka say Ghana we tattoo ni ade obi afa so wase but kwa abrochira different and as krobi and as a country bia ne na yia e wo honom na yia e wo ho minim se de meka wate ase it is out no obi aba say odisika kese bi brew e bia give oni bi disika kese bi brew nti on person fa otoba ko a ana on person mo ne wo ye sa ne mana obeye anaso bi ja mo disika na ko no oje wow menim de nti ya me yesa de no me mete ya no no me tia nkrofo enti sai na wode bebre me okay but obi anka beach sanche mako interview ama obi aminim no ba bia footballer wo hu me da wow wache me 1 good billion 100,000 me na ma hanom no me wadache farms me tia 10 workers oh me farms cassava farm wow nipa ba ko bi age 1,500 a month enti no sai na ode ebre me I involve me a share game and I think say say utie me story there and e be a story no went any because me mete ha no my wura baby bebre okay and e share me and me hwe nya me problem penny say me cancer mpa no achira afoforo and if you look me with appearance and you judge me badly I don't have any problem because you nyina be conform yeah what's we wura baby no ka me be ko short so but what my dreams bibi so what's we wura baby he fa no we wura asa wakobosom so wakonfo so wakonuro so ananamfo di namfo achi de akoko because we wura baby e we wura na hifa side we wura me mabre it's a hifa side me mabre me ya cheme makokot maye no ma bebre wow mafa no ma bebre mu enti na men sensen bi wo no mo a de me mafa mu no me ka ba ko me duru baby I wanted to end my life e wa brabom because me hu sa me twen antwen me kwa enko and the only people they are supporting me is my mom and dad 100%. So for now nti ne duru baby no in some de me ka se me ka duru baby krampo no me wumpo wie wow what I say me duru baby no ya de me cha won so a wonpe wow because na we street in so me try say me ankasa me make normal out what the me can say e dey na wo ye aye chill okọ kro no o da bi POB o di boni bi e dey na aye chill e na fosem e na fosem o di adamfo echi bobra boni da bi men di adamfo echi am bobra boni me ne girl bi sa time na eye masem sa time na me ne na date what you say na oni me be break ya ba na me pena asem pa na friend no Gloria and I wanted to talk to my friend because girl na ferry me madam for no what you say ana madam for no so ye hwe so ma me as madam for so yes si chiri da bi on se me ne me girl nya issue a me girl no ferry madam for no it's as the father ti hey na me girl ebu father enti me girl nya issue pe na beka oh father we dey wona wo kasa wo be den obetie enti me person ko ne me girl na ye den e kasa ma me ana me koto amani mu wo hono shedding kafra ana me koto enti no ye ba omufi ho no ma be che ne deda ne boss okay ama ye be che ono akasa ana ye che ana ye be che me so kan so oni mu ho hwe so mo mu kunsan wo ni ade bibire na ntwa to so yeah baby e che me koye donation ho no nye ska bi ya me koye me koye mama need that shower I'm proud of you nessa about shadi bram sema na me papa emre na fe yimtwa ho emre na ebre no Ajemensam. Mama mfa firi kesi so na minchi ahwefo a ehwe sabre. Na nensam o kan yi nyina no. Me bone tofa na me ka se oya bofra bone. Okay. Na bofra bone a wo ye ne se. De ofa mu nyina wo no anope. Ene nkola aba nti asem. Okay. Nkola aba ehu omawofo mobo. Na nka babia wodui a wo so maame eye osofo pani wo papa enso ye teacher na nka ye den waso den yesi ko school udi school no kra na wentimi at least brefie masha enyobia na school madam bi na ka so shadi that school no go me enyobia na school go inti eho no wo ba fie wa pep ma enkoye me pesa wo ba ha wo ho kra inti paduma bi ne emfa mensua sisi a wote hai said wa appearance a wo di besi a wo ka cha me sa wo ye sofo bi ba I doubt you
ana mama ye Kristonia minji wundi because oboso mo background pon dress say kasa o mama ana obusuani ana papa bi e konfo de yes and yeah but say so for mama di for ba yeah because sometimes your man no dey bia me ka say so omo be fa kwan bi so a yen awofo ye ka ho bi okay I'm not here to judge anyone, but sometimes say nyankopon che ye ba na wa che ya de and minim say ubetimi ahwakola nti na nyankopon de akola na e che wo nti wo awofo me bisa wo say entity ye be na ye de ma ye ba no madachi bi wa feel proud for wo ba no okay I am not saying he's not good ono so e bia ono so ne de no but obetimi asesa endru ba bia yesra ne maame me share me hu na nye ne ha obeye na me na me ma me bone be na waye ana say won sesa na me bone be na waye uni nti ameka because it go to a time after me better say that you hook up so what I'm telling you me hook up what dey yes me see any hook up okay I can't remember your program a lot of people are saying oh he's a hookup, he's this, he's that, blah 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 blah. Nkofo mofa nkofo to ana say wo. Debio, asa oti hey. We be oba bre we be untimi, you know, oba be settle no diska. That was yeah. What be ati am I lying? What and sure, you know, inti menkase and me dey bia mekase ade ba ko na me fa wo. Eye kromfo. Okay. Obi a we ye kromfo. But ye can. Yes. Okay. Inti asa osofo ba de ye se wo suban wa appearance and niema wankasa wo be ye no eno na be kire se hu sa kane na obi oh mfifie bia mu ofi ha. Okay. Me kai say time na eti asamanka so omo hwe me papa ahimfe omo bochenku omo hwe. Wo ye fie na ade a omo de sure ya o jira pa for fie we den ko kan to ko number bo 210 204 fie ho ah ho de ye ho a won nti ye wo bia ne abusua ene but senia wo maame abra wo ho de bi oka me do me maame timi me papa timi but sometimes me ne wo nya adwene kire se ebia na ne maame eni je ho because all ka say wo kan say ne maame ne papa ne maame aka say na che ne tena say obone na so ba mo ye mistake o me ba o mo kasa te say mo ni media work we ma won enti be ba maame be ba maame kasa because I do music. Please wait no this wait. Is my brand eno na me pacho ye din me sro we dey so maame me pacho eno na me pesa me kire your friend is ensure dey say bia na your brand. But when said this my brand for a long time. Maybe I'm a brand show baby, okay. Delay show baby, this my brand. It's your brand, yeah. That is all on coin. As mama cry, I wear your brand into Obi my son, my sober speeds, and my son, and Crawford as brand influencer. We are not a number of million child. 34 years. What's me? I call me what about school fees? 34 years when you. Na me akola o de ye when ye akola that's when you but the American say me project me businesses no o ka you are doing good I have 5 business wow yeah tio oh you good but the American say sisi e ya yete hey me kai say sisi e yete ye fan say bia BBS obi betua obi akobokro na bi ebu ho appearance ebetimi me dey say ne brand no obetimi I use bibia eye better me say wabobo na so you know you won niam bi ho a Stone Boy have done this a whole lot of people no but there is no way obetimi compare no shut up brand say mama your software I should behave like nyame it's wrong you cannot behave like God no one can behave like God me but then nyame so nyame so me den then nyame so nyame so me say akoma me pa so mama wadaroma ade ntira no ho wa so obi so for mama a ene nche say yankopon timi fi okay ena say won wo ba bone da so a o so de oni mbatete okay ewi ase ne won yankopon de obia ne pe e ma aha yeti ntumi wo ba na wonchi obetumi a kire wo ba ne kwan okay oso amfa so de na be oso ye wedi kaka so ye street boy so na make wo wi ase
street boys. Okay. Women make we are. Okay. Is it say or cassava farms? Also 5 businesses. 5 business. Ejuma horo 5. So if you are, nka be we do nkondu ye. Kasabre ni bed nyina da na ma so. Bed nyina ma so sisi anu abeye bread winner. Okay. Baby your fame no. When we go sua ade, e me ne wetu maduru baby a waduru no. Enti me so ka say na tade hye, we twa na tade so, e obi ase na obi ase. Correct. Me feel o ba say ye bono wa suma do e be sound. Okay. Sane wo ye feel. Okay. Ati no maame ne bono na suma. Nti wunnim maame no adwenkora owa o de yes ade. Nti ni say o tran na wo jeje say o fi asolu fie nti. Shadi, where do you watch ma? Nana, whatever my pia so mami. Shadi, eba. Superstar, Daakye. So mami. Eba cho. Ebusia, ye time no. E ko aso wi. Ye nya kwa phone krato. Seconds. Emrese. Atadwe eneya sedenne therefore sebanu ufie nkonya papa paade a mitremu a furniture papa paade a eye papa go furniture pe ene betimi ama nkonya papa edimu na efe na hoodini wom etitrufu wo Ghana promo ha ne abrochire be bia de eye papa go furniture pe ena yachi atum delivery baby a ekobia e free afa yegusi ye sales ndendende ye womu a ekosi next year January baby a wo bia no papa go furniture e wo ho edema papa go furniture any challenger no challenger papa go furniture enkonya papa papi. Ebusan for me ma akwaba e the mobile experiences in life jumedi so ye bre no aso awie me so show screen ani me pa cho an frɛ number na eda so no ye bre na so awie e fa 2 calls phone calls me no pe me pa cho afọ adwenkyerɛ e bre o frɛ so antiem ye time no aso awie Daakye chese ensem a show di ka no o so ne nya adwen no dabe ade ta ne nya adwen me di se entro se entro the work about me be assured in potumo so nya na research impo me betina upon nya research bia no no obo na adwen mu ka asam keke okay but me susu me ka asam atro obi enyame nipa sa nipa no emfa ni bi agro o me maame okay ene me papa say enyo omo amenti ase omo protect me a lot o abrabo we bana me susu say enka de wa fam nyina anya me nti ase anka wo ko wutu wo bia sorry dem yi producer me pa show some for yin mama enka wo ba back yi enka bia ansan kakra na ansa chere kakra be de ebeba but ye problem o krom ha ne say okay me share coat me pa hwanu me pa show screen anim hwanu problem ka say ebi num problem bi ono na de ade amone me ye o show ni say you for the film hwanu problem am won say me share coat na me fa bible na me nku nipa ahomache ono na kire say me ye kunkun ni ba say me ye say na makuma muti na me bo omo ni bidia me ye nipa boni ni say no unji ndi say na Daakye why say na ananse mami asori dem ho no ye pese ye ku say oti asori dem ho a still wo sha somade no e de niema sensen ne rings ne ade ananse ya wo yi say ye be ya wo bi ba bia won fa hu bi na abrabo na ye bo no okay we yi asomade ne sa no ma na e ye den what's next okay me pa cho so mami hello Hello, good evening. Good evening, sweetheart. Me pacho dini baby a free. Yeah, burning tea bonnet. We got so many fans coming. Trajectory as well. Okay, I mean so. We got so program now. That's a more professional crowd because guy no on your media section or your entertainment section. It's more better or creative section. Okay. The first time. Yeah, that's it. Nyame onshira wa ono so de na dwenkyere about say ye professional ye pacho ye that's it. Ye professional adwuma na ye eti questions bi a e wo hu bi a na num asem e beba no e na ye begina so ye de point no wararoma
I mean, sure. Number na eda o screen anim no. Papa, okay. Pacho so mommy, yeah, hello. 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 Hi. Good evening, baby. I'm free, sweetheart. Hello, good evening. Good evening. How do you? I'm free, Kumasi. I say room. Say kutu. Say bam. Na kept me a sure ba. But I'm person the cashier auntie say, "In any me some any dressing." Okay. Na me some any brana obon. Okay. Any wa adwene no akoma na eda obon. Okay. Okasa wo kan e o say, "O njuma afa nkofo akoye bi." Yes. Na wona okasa ne maame die no. Oka no kan say ne maame mpo. Na bon na so ne maame. Yeah. Me hu be say maame ne be hu me say, "O jani ba na ma no ko bobo be 5." Okay. Ade ane ba ne pe. Enti ba ko pe na oba wa ne piesie. Ope ma ba ma ba suwe ne ma ne nye we ya. Eno je se maame ne nye sofu. Okay. Eno oto no so on say, okay. Don't judge the book by its cover. Content in it. That's matters to me sure. Yami chance was a room for. Yami sure. Into non America say, mepa macho. Okay. They have people like me. Okay. Kromha. They have talent in them. Say we Kromha more the appearance. Any what some people are doing. If you any you know, you sunglasses and not what the appearance in the microphone. Ebe jeju omo. But you hu na onye nipa bone for why musician kese. En obi ani mi nipa bone e Kromha. Metimi videos we ha say me wo videos more than 10. Okay. En crofo eye video mo cause if not me they are dead and gone. They be no ko mo ho. E wo ha sisi am betimi abo. Into ni samo jeje nipa with appearance ne no ma. Ye mu bi ni mo ho no mo a. This is what we do for a living. Because so who is our brabo na wom sisi an e ya dance die e de man krofo ana. E ya dance die man krofo bebre. Okay. Sure the na nim say ya dance die or no onim. What you say e ya dance die man krofo bebre. Okay. And this is what metina trot from. Metwa machi no na obi atua ma me. E de na ma nipa ni tua ma me. Okay. Because of ma hye me ho so to hu me a benfo ba ni. Okay. Asem a won se me bo me din benfo ha. Obi wo ye ewre mu ho. O se me ma me ye benfo because benfo so that be yi ato so a eko. Nti omo so ye benfo. Wow. Ana obi ka cha na o se me ye benfo ha na me de me di e sayale a. E ya adepa. Wow. Me dina hobby. Ana o se me ba penini na me se ma na esa da o ye benfo ha me ye benfo ba. Me de aka me din ho. Na me wo EP benfo ba EP a me be release. Enti no ma me benfo ba me ti he. De wo ka ene de wo se ye no. De hia me. Ne se mama nipa ni age. Na mama nipa nsa akoma no. Sa ge ni sa no ma no. Na me street boy betima be dina me nima ye ge asema chiro. Me proud. Wow. Serious na me no. As when you soja when you soja ko. I say boja no. Say what me nya za de no gay. Ade ba ko e hu kra o wi ase no. But me ye be ye part 2. Ma me chiro de ntia. Okay. Hu me sa ye wo me no. Me di 10 years ansa na me timi anante. Oh. Omo fin se me ye bubu ani. Me ma me so o mo bom paye wa sorry do mo pie ba na me dir mika me di agro nti me first nante ya me nante ya ne nante na mo hu me no nti me no mo nyim me say me yo bi a metimi ana story we next week what's the mama ne dada pe wo mo next week e best atna story we so na what mama nkofo ana afi o ka me say hook up ni show so oro no show so wonya show be no ka to me o ye hook up ni o de be hook up hook up show so ni sex so no invite me ana o bi sa masa na me say adwuma ne de me yese me yese ni na wa no ne so won say he jama ni be ka say bitrog we bitrog Ghana ni be ka say no say ampa enyum do do saying o music career no your time na so me ma 2 minutes per e ba ne say na we start here enyum do do saying comfort do do saying so e na waboa hom enyum do do saying enyum de mo bebiri omo be ye yansan kwasi aga omo be kan eno ne ye gospel ana say me nyuma me ye nyina motivation so me ne enyum bi ama ye enyum bi e ma ya kape no ne yenko omo be ye yansan kwasi aga omo be kan so kwasi aga omo be ya omo be kan be ma tenten gram a me kire me ho ma chia me to me nye game mu firi me so e ba na rap a mu ne mo se me kire me bo mo ya de de na so mo rap no so hye me so maka
yo mo firi me so onyame na ehira me afi na eduru me so ti matanfo ma pampa so kwada so munya na kameda bola so samote me nka no sa atomo so okuku seku onipa hu hu yesu mpo yebo na sendium na mankwase afo asefo amuje mi etisa atoko wonsi da entobo ade ensan ayen bo nyame so bo na tese ge asam de o ma candidate na ade ama o mo rap oh da bi say ade so bo hu oyekuku seku me ni artist there me ni bebre na ya adwuma okay so far apart from Sako there okay but me na me street manager mo okay me artist bebre ku me guitar Jupiter me no mu nyina ya adwuma ana sana me anso me ye me music ara me music me ni ku me guitar pe ana wo enwomo a ya release ya ba bebre na ewo edem afi ni be good nyame nshao ya tesa wo the product be ba Daakye cassava do oh okay how dia yeah me ono na me farm ho no mo no ma me dia fefa Daakye cassava how dia me dia e dey na motivate we ma ultimate years ade oh ono so no one day me one mommy say wa asaso of voter okay into no ma me ma asase ni university me susu bibi ho na me ka chere say ade amekọ wow ti me ko start one na me ko into cassava farming ano footballer bi chair me 1 billion na me ka chere ti o ma me sika na mo so so ma me na me start wow nyame nshira mommy pa eti next week e be san ato ensafro nyame nshira say me to ensafro mo mobile na tattoo so do say na go hu oh me nye tattoo so okay eni nyankopon me pa cho ensema ya kan nyina no final words share o camera nim na e bia wo telephone number bia o pese o di tudra e bia obi pe cassava we ni bia okay so the quadruple ni ade be bia yeah sisi ya no de me wo link pe wo Dubai pe na metimi de ko okay any Ghana habe okay me pa cho fa wo number e tudra in case say obi okay me last word I make can say don't involve family into your business. It's wrong. Don't do that. O business frabontin so for no mun susu. Okay. Men fa obusu ani o uncle, o brother, o cousin, we dey share adwuma ma adwuma ne be say. Okay. Ana fence no me number is 055 96 72 909. But number ni biem yet. 055 96 72 909. Amisha what is your mommy? Any daddy ebusuan for me na. Afi mama, pacho wadaro ma eso ko to dwumi kan bi na anko ya fa chen. Oba ne yen. Sabe ye gya ye nan gu nan so a wontimi entwa. Ontwa. Fa chen fa wadaro ma kan bi na obi a wo hwe ye bi kan bi na se anko ya. E kasa no anko ya fa chen. Shadi controversial seconds final words me kwa mi cheche obi biara ya hwefo a ye hwe mi chia advanced clothing onipa ho ye hu mi channel paper so na ye makeup ma mi chia obi a me ba junior okay into final words me kwa dia me ka kire ya wo fo ne se enkola no mo ne ye Daakye o de ojina na ojina oh yeah enkola no mo ne ye Daakye because se ne ma me kan ya ne tie se ne ma tie ne ma me kan ya no ya put them talk sugar daddy o frame ya me no who the one sugar daddy na me pacho wadaroma ne say sene ma me ka kire no e no ko ojaya e no when sneaky out e no ko nko afi say bibi ma which means ma me ne boy tie na chintia e no tie ase na kan no final words here na me ka kire me pacho daddy na yentie yawofo nentie ameka se yentie yawofo no se bia enya ne ma me mpa ye na wo boy ye ansan ke bia enkonte asan beta na pacho bone to fama me wadaroma because okuku se ku ye di na chia kakra ne se me be dey okay e ka se mi se who start business okay na pacho show camera in final ways we busuafo na pacho show camera we dwuma ne beko e no kre cause me experience bi okay ti me tu me hofo nti o pese wo hye bibia se bibia ye ya oni mo abontensefo en chassie na eye ya na se we wo bo family no wo mo a na mom so nye se family ni na no mo ye ni pabonefo ye den ya obenya ba ko mienu bi wo mo a wo mbedi no kre e de ama ti wo hwe wo mo mbedi no kro mbetumi abo wo no mfa wo mo na mom ma abontensefo no endorse te na be edwuma no betumi egina ye kakra betumi aka nana nyankopon wo nchira se me tonsa fremu a obai me da mase
Michie busuafo nyina. Okuku se kunyanko. Onipa ho. Nipa nye. That is superstar nyanko. Mami, michie busuafo nyina. Michia kese bi me nkoma me mama Florence obi nim, one me papa obi nim, Bishop obi nim. And Papa Thomas, my spiritual father, ono bo me tree dom. Nyanko pon shira papa bibia obi a one ebusuane nyina na me mama Mama Doris, ene ebusuane nyina. Na se kese bi ensa enko enfama. Me crew ni nyina, nya me won shira mo wate me domo na me nsemo do. That's a me. I'm so happy watching, I'm mesmerized by your eyes. I'm so happy watching, I'm mesmerized.